Premtobre Kasee na guso ehwede de mo ko yensam foforo mu na Graceland Orphange home. I no war bojo ase won fifi mantem mu se enede this year gina ye ba na ye beboa wo mo ye bia enyankanom ne ade ehwe wo mo ho na se enipa na ba ma abroso wo mo ho kye won woni ema musika semmu eni mpo ba bia enkura ne bia de wo mbeto Adom Kasee pie ho etwaso Adeba kwa wura orphanage ya ehia wo kwan eye wo monye so rescue the perishing ye kire se wo mo hia mo pa efri afoforo esanse emo a wonya e wa bonten no eno ena mpanifo eda Graceland Orphanage home e wo bodwa se e de ehwe emofra woda sa efie honom esenti Christ faith overcomers ya prophet blessing set amwako eda no esidan ama Graceland needy child care ya ni nyina no wo hwe kwan se emofra sese wo hwe wo mo no ebenya bebipa ada oni Adom Kasee atwetwe nkomo e kire sentia otu saa na moyi na nsuo mmana na maamene esase so su no se enkolai nsuo eto ombeda he e kama koma ana mka chom se okay ene kwan mefa so metimi aye na omanya dan ya dem no meye ti omo kira me ba bia metimi asida na mom ana omo kira me kaska ni following week meba the following week ana ja ne ye madwen se kakra menya no be hyase me wie ya che na emu se na ne bia ka se ka me ye ka ho enti na ma da na che no emu se adwuma na me ye ne so but aboafo no isha enti kakra me ye no ana me so okay ene ma me en support tournament to aso uyi dan ya wodi ama wo moto nchen ya wo san ma wo mo aduane ya wo fa sa akonya no so totosra nkurankura no nyumeku awodo se wo mo so emra emeye Graceland needy child care moa eni ma moede ana se ni skasem ni ho ana me adwuma bia no ha me ye kanya me adwuma yi ho enti me betuma tiefo ani me nkofo mo boa me enim na ya hwe moa betimi abeye na se enti me okukwache me bi we kire ho se betimi a school dan bi e de ama mo na nkra na betimi akọ school because nkra no omo ye future leaders ohwa ebi mo ye intelligent wom ebi mo kra amampanifo ana MPs wom doctors wom lawyers wom enti mo ametimi dia support wom ne se nyankopon ya dom na se me pem wana me nya sabi me ka ba kwa metimi kra meton na me dia best start bibi nyame opa edo nyame onkonkontin no ani ya bia no amen